تا چه کلیه خلاص کردیا چه درس تا خلاص کردیا مثلا شریعت تا خلاص کردیا تو تشکی بیجی هم تبگن تا شریعت خلاص کردیا از شریعه دخوینم هینا هم خلاص نکریه تا خلاص کردیا لا هینا خلاص نبوه از بر خود می نه تو بس بیجی خلکی که سوره توبه یعنی قرآن ده نه بس سوره توبه گله سوره تنم هم سورة توبة تو شاكن بس سر تو بس رو بستوی سر سوره توبه تو خلته هم سورة توبة شاكن لشبكن تو چه بگی نه حاجی توبة شاكن حاجی بتر قصدی که تو بس سوره توبه جرا دی بیجی طيب، معناه ماشي. تعنصريات قال القرآن هي بس سوره توبه طيب هم سورة توبة بيجا بس أخوكي نها اشترى بيجم بس أخوكي بس أخوكي هم سورة توبة بدرين إنه شاكن يعني نه بدرینه نه تو چما بس سر سوره توبه رو بستیه تو چما لا، غیر سر سوره ما توبه تو چما بشتغل. نبیجی تو چما نبیجی قل هو الله احد خودی يعني گوتیه سر توبه خودی یک أخوكي. ابتنه بها لا شيء ما بيتنا شيء ما بيتنا أثر تاريخي خود اشتغلم قرآن ده بيجي ما كرد بزور شور كر المسلمة سورة التوبة بستونها نه که زوری هری که گاوی کی بخوابی بسرمان وقتی قناعتم بسرمان يوم قناعتهم ديني ما قول بسرمان دي أزيد بسرمان قناعتهم بشم مسلمات بتاع اعتراف ناقد بيت كردي جحش نه بسرمان دي أصلا بسرمان دي في عربات شم نه بسرمان بدا ببيسا سورة يوسف ضد بيجي اسمع إلى الأخ جوان لعلك تعقل بس اوكي بريجي قار مايكي خفاك